Nara malaken yam kan Austin content barwani lingwa seme kan online TV channel and wala baran palping kamandana chalat ke kwi South Sudanese refugees tin kon cheng are which ka Uganda bandi dialti bana kalinkel biya kamal gwa seme and wala chanka wal dish ka paiba dekron kin dangro di jandangro de bakel bana report dana chalat bana jelinkel Anda mandun siang kosniak me anong rice gwasama bana report me bana jeling ka ta dan en cheben kaja burane kon ka kwi South Sudanese refugees in kon intere which ka Uganda take a report mi chalat gwasama chalad kana wonena kani pregnant we ka mare bana road native consular South Sudanese refugee ngai kon diale Uganda wekel mi shi refugee chigatin ka kor gwanu ba nika ron kin dangro wal jok me shi kor me shi tok jine dial chigwen winimi ban report dan dikene kulat ka gwasan ban je kole linkel take a warning mi chikene top ka kam kan native consular refugees jen ban ko ne kel gwasmani chala do ne wa peken dini jen which ka Uganda wa ke South Sudanese refugees ke report dan chala Native one jen kan ka South Sudan ke kwi kore dani shito ke kwi rington kontore wi ka South Sudan de kolaro nena kwi violence hunger kan insecurity and antre wi ka juba ke wi ka South Sudan jen mu put native one ka kwi de wukan ka Uganda te mi cha kulat gwa samani re wi ka Uganda kanetin kontela kwar kenten winami ala Uganda Minister for Relief and Disaster take jom kana lat ngoro de kono kolin kayeleno ngum lat lo roden tama kana to kono refugees take jom kana kwen gwasama kana gor kana de refugees dia de kalo chire winiken ke de kalo chang kana tele funding right now kana tele kwen kay kan kor pentati to bibentini kana binaad bi chuja long agenda na gor no kwala nyaga yekel ngum cha ala da kan ke ngum le rode de kon dia la linkel gwasama ne Native one can South Sudanese can Uganda chien kaka native kontila refugees ke South Sudanese refugees chakula do na gwatman Uganda wa shika warning jikana to the situation ngam dan le roda kana ntame che baje long chicken na chicken kan long kamu kan kamanach chika mandanan shaling no na tu kan kamre kan rodian e ko de la refugees ko putna rai wika South Sudan putna ka refugee camp rai which ka Uganda Minister for Relief Disaster kanena kaneka refugees di altan kontinte ka Sam Angola chaga jugono nene mulu de rode voluntarily de yarodun yokamer red yarodin de yan lo chere wika South Sudan ripon be kaka jokene di al kontila refugees no de na lo jok de ka lo chere wika South Sudan ko lat ke jeno situation re wichin winimi tabach ke chichang ke bekaka ko chala do telekwan ke telemugwa micham ka ene content warma akanena akane chaya before ke jodan kala kwasmen akane bran voluntary be jien karwada jen bi la roba lo re wike South Sudan ke jodan kala kwasmen akane gwalu mono de randere jien dere were wich ke jupa akane shine ya kep ko bom dindo de randere jien ko kane situation we kamere banroda ke kane situation won yen kam beje ajom chala de kane tin ko na kwar gwas mone karmlu ro de randere jien ngai kon diale mi jiro refugees ano bai push ke bai juno lo ne dorun lo ne gwada dan bitan chere milin kon menta makaka larken no de ne tin kon tila South Sudanese refugees de ke jien de ko lo rai wich ka South Sudan ngai kene gwanu teleman ngai konen eneran gore security me jiro refugees mulo jire doaro la gore security jiran ba mulo je jok la gore ching duel dan bo chingten ko doru chaja wang chaja dak chaja destroyed most people de contact of the camp ka Uganda tela South Sudanese tele ka dor gadbo mijena crop ji kam were we dian gor dol gorka mandana bo teten ka ngai kon yale tele dol gorka mla free dol gor dial top ka di yoten nete ngwan gor kan dol gorka nete ngwan bo kan di kon refugees gor kan dol wal mi ci joy ci oben a yur ken bay nang dol wal ka kam ka tik du ngoda beja
Native man gor kan kwan especially kwan a very important along. Mara kon ka dial kon lat Carodian kwan a very important. Anyok baka ne dial kon an juga no de rodi ri de ga loire which ka juba gore jeno panken bane. Gor kano de kan believe ke de kan ngada no tele kor mbro do nyok. Tele conflict mbro do nyok. Ko ngai kon dial kon lat Carodian. Mitele security mi chari alaka ka kwidian adobadian de ka lo jogo a bika way rai wiki juba shermana antikalat gwasmen gorkan guarantee ko tel mi biarek du ka changa dana ci lo jogo nya badi Uganda latken wonena akani ci South Sudanese refugees ci kamwan akan gorkan odene de kontila South Sudanese de lo joko lor teram foska lo ne de konen te karo fujika akan ko antama si preje chedit tela serious kaka ko telekon according to information misha ngune ji Uganda refugee population penen kono cha kontin tere wika Uganda tela South Sudanese wachup kan 500,000 a worker 1.25 million ka korunga kel karwada de konen wan kelo ni ti kenetu kudang di a worker 1.25 million tetere wiki Uganda to lot of refugees au akene shang jabaji winimi akene kwan cherong ko akene de content ku kwan ku jala provide jitka kwan piu dul wal dul gorka dien kwakten kon chenga ka de ko je sanitation security mukam ngane diala kon tinten winamo thousands of people de lo ka kuma Uganda ka kwi kore dan jitu ka South Sudan ajene ntama neten content be feel len mishikana me ajene ka refugees ka kwi ko telekon ajene fon was community tena ji Uganda panken awatele kwa shamkana kan dul gor panken chika tiang ko kan South Sudanese content chi were wika ka Uganda awachi ko ngwan akan ni health center panken lag dul wale akan chika crowd chika tiang bone ka native content la South Sudanese akan piu chika rong so kuja mo chala de wode de netin kontin la South Sudanese de ka lo jok de ka we re wich ka South Sudan akan mala de ka lo chika na res gwas ma kan kontin la Ugandan akan ka yo akan tele yo akan ji humanitarian operation de kon lo kana akan yu dia la nonga kuna defend ka international funding yud la nonga godna koken so can to bunedi ko la refugees big church so kujamo akana gor kana de refugees welling le de ka loire do reken what do you think kana de konti la refugees tin kontre with ka South Sudan so mu ku kon ben kam dan lat ka gwasmeni chimi shalinga no kana gor ka refugees de ka lo jok voluntarily ke de rodian volunteer ke de ra la ro alo e jok a chaji joko tet reason nam jana we konan tema ala election jatan tega duomi bane de kontila refugees ba ka preje kaja ko bi ka lojo ko to kuin kwate tere wi ka South Sudan amisha ko naga kan ke mi share la ka kan ko bi kana me bi kana lat bi kana de kontila refugees bi kana ga jako bi ga shoot ko bi ka lojo bo lo re wi ka South Sudan ka kwi election ka so mushit kadame de kon gujinon Uganda am diere ko jene tele funding te lo kan refugees ban ngai kon diale yu diale kon lo ka refugees chicken be kaka be ka international community and funding ke le be nyal mute gene de la no de refugees de lo re which ka South Sudan de la ne de kon tila international community te la ko la jatu ko kan de la no ci kon jetel but gwad mo right kan ko ci funding ci tel kan Uganda lat kan de na de lo jokolor wal kan calculate men jega dan de to de content la refugees re wike South Sudan ko barne rodo gwam mo na ka jitten
So right now gwa the men chala kum Uganda lonka biya kef karodun ne ko la refugees akene nena akene the program KLZ care service dol waldan je kede ko la refugees akene baje cut off baje ka akene education dol gor point ba betel support be kene jek piutin ko la ngun kala wete project ba akene ba ka dong ba ka ke ko ro la tu ko shit ke shelter akene ba ka jakata tot ban jene it kon shuch ba ga ban pin ko tel brand je so question on na angu barne diaro dien ke Uganda ka jamo bannan yam jene teram de jere doare normally e ko e dong o changwe de te ka mal bro da barbu ke Uganda teram de dorin der pal la doru la ja pali ko nge jeno that is insecurity nakana gwana kwa na targeted. So people do not normally leave their home because they want to become refugees. Shiran could decide I don't know hena be jen refugees but we gwada many when you are refugee Shiran could decide so, but situation la ja force jen do badana jen kana